18. mantra. Agnenaya Supataraya Asman Vishvani Deva Vayunani Vidvan Yuyodhyasma Joranameno Bhujishtam Tena Muktim Vidhema. Prevod. O moj Gospode, silni kao vatra, o svemoćni, odajem ti sada sve poštovanje, padajući na zemlju pred tvoja stopala. O Gospode moj, molim te, vodi me pravim putem koji vodi k tebi. Ti znaš šta sam sve činio u prošlosti i zato me, molim te, oslobodi posljedica mojih prošlih greha, tako da mogu nesmetano da napredujem. Smisao. Predajući se Gospodu i moleći ga za bezuzročnu milost, bakta može da napreduje na putu potpune samospoznaje. Gospod je oslovljen kao vatra, jer može sve da spali u pepeo, uključujući i greh je predane duše. Kao što je opisano u prethodnim mantrama, pravi ili krajnji aspekt apsoluta je božanska ličnost, a njegov bezlični aspekt Brahmađoti blistavi je sjaj koji prekriva njegovo lice. Plodonosne delatnosti, put samospoznaje zvan karma kanda, najniži je nivo u tom nastojanju. Čim takve delatnosti neznatno odstupe od vedskih propisanih načela, pretvaraju se u vikarmu, delatnosti suprotne interesima onoga ko deluje. Obmanuto živo biće vrši takve delatnosti samo radi zadovoljavanja čula i vikarma postaje prepreka na putu samospoznaje. Samospoznaja je moguća jedino u ljudskom obliku života. Od 8.400.000 vrsta života, ljudski oblik koji se odlikuje brahmanskom kulturom predstavlja jedinu priliku za sticanje znanja o transcendenciji. Brahmanska kultura obuhvata istinoljubivost, vladanje čulima, trpeljivost, jednostavnost, potpuno znanje i potpuno veru u Boga. Čovjek ne treba da se jednostavno ponosi svojim visokim rodom. Kao što se doktorovom sinu pruža prilika da i sam postane doktor, Brahmaninom sinu se pruža prilika da postane Brahmana. Međutim, to pravo stečeno rođenjem nije sve, jer sam mora da razvije brahmanske odlike. Čim postane ponosan na svoje rođenje u brahmanskoj porodici i ne pokušava da razvije odlike pravog brahmane, degradira se i pada s puta samospoznaje. Tako upropaštava priliku da ostvari svoju misiju u ljudskom obliku života. U Bhagavad Giti Gospod nas uverava da yoga brašte, duše koje su pale s puta samospoznaje, dobijaju priliku da se poprave, rađajući se u porodici dobrih brahmana ili u porodici bogatih trgovaca. Takvo rođenje pruža veće mogućnosti za samospoznaju. Ako zbog iluzije čovjek zloupotrebi takvo rođenje, gubi povoljnu priliku koju mu Gospod pruža u ljudskom životu. Sleđenjem propisanih načela čovjek se uzdiže s nivoa plodonosnog delovanja na nivo transcendentalnog znanja. Nakon mnogo rođenja, kada dostigne nivo transcendentalnog znanja, predaje se Gospodu i tako postaje savršen. To je uobičajeni put. Međutim, onaj ko se preda na samom početku, kao što je preporučeno u ovoj mantri, odmah nadilazi sve pripremne stadijume, prihvatajući duh predanosti. U Bhagavad Giti je rečeno da Gospod odmah preuzima brigu o takvoj predanoj duši i oslobađa je posledice njenih grešnih dela. Karma kanda delatnosti povlače za sobom brojne grešne posledice, dok se na putu gjana kande, filozofskog razvoja, broj takvih grešnih delatnosti smanjuje. Međutim, na putu bhakti,
predanog služenja Gospoda, gotovo da nema prilike za uzrokovanje grešnih posledica. Gospodov bakta razvija sve dobre odlike samog Gospoda, a da ne govorimo o odlikama Bramane. Bakta automatski stiče odlike iskusnog Bramane, ovlašćenog da vrši žrtvovanja, čak i ako se nije rodio u bramanskoj porodici. To je Gospodova svemoć. Čoveka rođenog u bramanskoj porodici Gospod može degradirati na položaj niskog čoveka koji jede pse, a čoveka koji jede pse može uzdići na položaj viši od položaja Bramane, jednostavno na osnovu predanog služenja. Svemogući Gospod prebiva u srcu svih živih bića i zato može svoje iskrene bakte voditi pravim putem. Takva uputstva daje posebno bakti, čak i ako bakta želi nešto drugo. Što se tiče drugih, Bog odobrava njihove postupke samo na njihov sopstveni rizik. Međutim, bakte upućuje na takav način da nikada ne deluju pogrešno. U Šrimad Bhagavatam je rečeno: Sapadamulam bhajata priyasya tyaktanya bhavasya hari parešaha vikarmayachutpatitam katančid dunoti sarvam hridi sannivištaha. Gospod je tako ljubazan prema bakti koji se potpuno predao njegovim lotosovim stopalima, da čak i ako bakta ponekad počini vikarmu, dela protivna vedskim uputstvima, Gospod u njegovom srcu odmah ispravlja takvu grešku, jer su mu bakte veoma dragi. U ovoj mantri Šri Išopanišade bakta se moli Gospodu da u srcu ispravi njegove greške. Grešiti je ljudski. Uslovljena duša vrlo često čini greške i jedina mera koju može da poduzme protiv takvih nenamernih grešaka je predavanje Gospodovim lotosovim stopalima, da bi pod njegovim vođstvom mogla da izbegne takve zamke. Gospod preuzima brigu o potpuno predanim dušama. Zato se svi problemi rešavaju predavanjem Gospodu i delovanjem u skladu s njegovim uputstvima. Iskreni bakta prima takva uputstva na dva načina: preko svetaca, spisa i duhovnog učitelja, i preko samog Gospoda koji prebiva u srcu svih živih bića. Tako je bakta potpuno prosvećen vedskim znanjem, zaštićen u svakom pogledu. Vedsko znanje je transcendentalno i ne može se shvatiti svetovnim obrazovnim metodima. Vedske mantre mogu se shvatiti samo milošću Gospoda i duhovnog učitelja. Jasya deve para bhaktir yata deve tatha guru. Ako neko uzme utočište verodostojnog duhovnog učitelja, smatra se da je stekao Gospodovu milost. Gospod se pred baktom pojavljuje kao duhovni učitelj. Duhovni učitelj, vedski spisi i sam Gospod vode baktu, dajući mu snagu. Tako ne postoji mogućnost da bakta ponovo padne u blato materijalne iluzije. Zaštićen sa svih strana, sigurno će dostići krajnji cilj savršenstva. Ova mantra nagoveštava čitav proces, a Šrimad Bhagavatam ga detaljnije objašnjava. Slušanje i pevanje o Gospodovim slavama je pobožno delo. Gospod želi da svako sluša i peva o njegovim slavama, jer je dobronamernik svih živih bića. Slušanjem i pevanjem o Gospodovim slavama čovjek se pročišćava od svega nepoželjnog i svoju ljubav posvećuje Gospodu. U tom stadijumu bakta razvija odlike Bramane, a utjecaj raznih guna prirode, strasti i neznanja potpuno nestaje. Zahvaljujući predanom služenju, bakta postaje potpuno prosvećen i tako spoznaje Gospodov put i način na koji može
da ga dostigne. S iš s iščezavanjem svih sumnje postaje čisti bakta. Tako se završavaju Bhaktivedantina tumačenja Šiša Panišade, znanja koje čoveka približava svevišnjoj božanskoj ličnosti Krišni.